Enye into ngifuna ukuyisho emakhaya nakubabukela ukuthi uNkulunkulu uma ngaba akwenza kahle ngibonile ukuthi lesi sisho abathi uNkulunkulu uyayithintitha into engelutho ayenze ihlale namakhosi. Bekunzima ngangingasacabanga ukuthi namhlanje ngama in front of this camera ngibuyele ngikhulume ngokhulekani. Abantu abaningi ngokhulekani nje bangishilo emculweni bamazi ngale ngoma ethi ngenzeni ndleni kabani na lamazwi owakhulumayo ayangihlaba bu. So leyo ngoma leyo bayithanda kakhulu abantu. So njengoba bengishilo ngithi uyangena kuSathane emntwini, wangena uSathane empilweni yami konakala konke, kodwa angikuthandayo ngeJehova. uJehova guys, ngibona ukuthi uJehova ngesisikhathi uma kavala iminyango, it's not that uNkulunkulu uyakuzonda or uyakwanyanya, it's because uNkulunkulu makavala lo mnyango uyabona ukuthi ukuphuma kwakho lapho kunomgodo omnyama ozawungena kuufele lapho. So uma kavala umnyango usuke afilisha lo mgodo loyo ukuthi uma kakuvulela uhambe in a smooth highway. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yami. Kunengoma enye ekhona la kule city Ungumhlobo ethi nginqobile nalabo bebengibela umgodi kusuke kwangena bona. Leyo ngoma leyo mangithi nginqobile ngikhuluma ngokunqoba ngoba vele entweni engendlule kuzo kwamina bese ngingasacabangi ukuthi ngingabuye ngibe right, but ngikubonile nje ukuthi uNkulunkulu ufuna lapho abangani bakho sebakudelile. uNkulunkulu ufuna lapho nefamily yakho le ocabanga ukuthi bafuneka babe khona ezinsizini zakho babaleke basuke. uNkulunkulu ufuna lapho. uNkulunkulu ufuna lapho khona abantu sebak-write off. Lapho abantu sebak-write off, uNkulunkulu ufuna lapho. Ufuna lapho sebafake i-full stop, because nazi bazalwane ukuthi after a full stop, it's the beginning of a sentence. So umuntu uma akufakela i-full stop, that is why kule ngoma ngithi nginqubile, because abantu bese bafakile i-full stop. Abanye bese bashilo bathi hayi sekuphelile ngokhulekani. Abanye mabengibona kumoja lavu babhala bakhomenta, abanye bakhomenta right, abanye basho bathi hayi ujike emgodini njanja. So iplani likaNkulunkulu alivinjwa ngumuntu. Yonke into eyenzeka emntwini kaJehova kusuka plan. uNkulunkulu ngesikhathi uyafaka ku-situation, hayi ngoba ekuzonda, but ebona ekwakha eqinisa ukuthi ngoba usazokunika umsebenzi omkhulu phambili. So uma ungakaqini kuloko kuye uzawuhamba untengantenge, kodwa ke uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi nami ungichuzile ukuthi ngibe ngulabo abalingwayo emhlabeni abafana no-Abednego no-Meshach. Wangichoose uNkulunkulu ukuthi ngifane nalabo abafaka emgodini weingwenyama, kwathi ingwenyama zange sibadle. uNkulunkulu ungichuzile ngaba uYakobi washonelwa ngabantu abakhe, wafelwa imfuyo yakhe yonke. Unkosikazi wakhe umuntu alala naye embhedeni wamtshela wathi yini ungamthuki lo uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Mina uYakobi washo wathi mina ngimile noJehova wami ngoba ngiyamazi umsindisi wami uyaphila. Ngingako ngisho nami ngithi ngiyamazi umsindisi wami uyaphila.